Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 9. Kagura ti apo, dagiti aramid, dagiti dakas at tao. Ngam ayaten na ti maysa a tao nga agaramid iti naimbag. Papagayam, intay dinggan ti maysa pay apakasaritaan. Amay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Abaya, saan ka nagisang, ha? Awanan bagas ta, Hulyo. Awan pa'y sweldok. Isong anusam kumapay lang ti mangan iti noodles. Anya? Pakanan na kiti noodles? Italaeng mat. San mat akanayon? Jack kaya ti mga niti noodles. Awan mat na utang ko kadagiti katrabahwak. Agpapada kami mat ngawan kwartana. Di mapan ka mangalay di balayo. Ha? Mapan ka mangalay di balayo kunak. At damit nga takarbengam kadagiti sa nikwayo. Taanak da kamat. Sige nga, Rod. Urayan nak, tamapanak mangala iti bagas iti balay. Mangala kamatan iti tarakandaan native a manok. Taiso ti sidaan ta. May kalaang nangala iti bagas ken manok. Sa pumanaw ka man na nadagaws. Wananang, mabisin nga minan ni Julio. Ay pagtrabaho mo't nga minti ka denden nam Ti mo't pagrigrigatan mi kan ni tatang yaw, tinamnamaan yaw. Saan kayon nga agreklamo, nanang? Saan ka di nga anak dakmat? Isong adang arod karbengak. Wan, ang panunutem ko maada kami ti mangipapaay iti amin nakasapulan ti anak mo. Tabi na ibay ametan iti puder may. Saan na bali tapag numnumaran nyo mati anak ko. Ada para innaw, para luto, ken para dalusyo. Katsi ka, day tagnamnam ay latan ti araramidam. Mabalin ka din, nanang. Saan kumamat apuro sermon ti mangag ko kada kayo tunggal agawid Ay sika pa'y ti adaganas na makaungay. Ay urayim kumapay mat ti anak mo Tapno agkita kayo mat nga gina. Mabisin nga ruden ni Julio, nanang. Agungat lakit di dayjay, numay bayagak. May gayam ni nanang. Ngam dinak man la inuray, nakasangpot ang naggapo iti pagadalan. Tapno agkita kami kumamot. Ay, agdardaras. Tamabisin ka nun ni Julio. Talaga nga awan patiggo ko ni nanang. Ay, sana bale, apok. Taada kami mat amang ipatpatigkan ka. Payakas dyan ni nanang apong. Gapo, taawan manak nakam jay inam. Ni Uncle Julio lang tinapatiggan ko na. Win nga rod. Dadaulan ti ulo jay inam. Saan na amapanawan jay lalaki na. Nga uray awan mo't nasaya at amagang ganab na iti dayjay a lalaki. Apay nga awan matandya kalukmagan nga upa dito'y kulungan ti manok. Bakit? Ay, imay inala jay nalaeng nga anak mo. Ay, partsak kumaday jay iti umadanin a panagkasangay ti apo ko ta. Sana balay. Ado pa'y mat ti mabalin mo apartyan dita. Ay, may mayat ko mga ruday jay. Tadakkel ka nalukmag. Ayan yamat nga minan ni Mira. Imbis nga isaw ti agisang pat iti maparte. Saan mat? Tay sukid din ti umay mga alay ti partsenda. Ay, awan nga rod manak nakam jay anak mo. Nakulapan ti panunot nga. Gapo ka ni Julio. Ay, talaga kit di nga awan manak nakam na Rabiin, Julio, apay arumwar ka paylaan. Sa dino ti papanam. Andalang kasinabat ko agayem ko. Anda ka na papanan mi. Sa dino? Apay ka di anagado ti damag mo. Maturog ka kadilatan. Amangan luluklukon nakmat. Anya luklukon nga ibagbagamat. Amangan mat no da babaim. Awan babaik. Sana kumamat aluklukon, Julio. Aramidak ti amin para kadata. Isong agbalin ka kumamat anapudno kanya. Nagaduman na drama mo na kunak. Mapan ka kitin maturog.
Tamasa pa ka manen nga agtrabaho inton bigat. Talaga nagbiit ti panawan, abe apaw. Nakagraduar ka ni ti high school. Agkolehiyo kan. Uwan nga rod apong. Ngam saan man la di maray ni nanang iti graduation ko. Ay, bye-bye amon jay inam, apok. Ti panunutam kit day, no kasano ang mapasaya at mo ti biyag mo. Kasta nga agpaisaw apaw. Agiskwela ka kit di ti kolehiyaw. Ada ka di pagadal ko, apong? Adamat basit urnong kao apaw. Kinadamat jay patpatalon ko at talon tayaw. Day jay ti may sanam namhaag ka pangalaan iti pagadal mau. Sige nga rod, apong. Ituloy ko ti agadal iti kolehiyo. Ay, anya ako ruso ti kayat mo, aya. Kaya't ko ti agbalin a nurse, apong. Ala nga road, lalaingam ti agiskwela. Tai karigatan da ka apagadalan. Kasapulak ti dakalagatad, Mira. Ananom ti kwarta? Amumot nga awan kwartata. Pangala ako mga itidakkel agatan. Agrimedyo ka Kahit kung amin ti agabroad. Di ka madanagan. Tapawitan kanto. Apaman na maka-abroadak. Ngam awan pangala iti usaram nga agabrod. Saan ka di analawa mo ti dagayo? Uwan. Ngam ipatpatalon datatang ti daduma apaset ti dagami. Saan da kami nakabawlan at talunan amin? O di day jayan ti lakom. Agawid ka. Kat dawatam ti tawid mo. Iso ti lakom. Kat usarak nga agabrod. Ngam Julio. Nupudno nga ay ayatan nak. Surutam ti bagbagak. Para matlaan ka data. Saan mo pa kayat? Pauitan kanto iti binulan. Apaman na maka-abroadak. Ikarim nga ro da pauitan nak iti binulan Ikarik, Mira. Iso nga agawid kan. Tamapan mo kiddawan ti tawid mo. Anya? Kasta ti imbagakan ka ni Julio? Kasta nga ron. Anya ti panagkunam. Saan ka di amayat mo ti plano na? Mayat kumaan, nubukod na akwarta ti gastusin na. Hanggang saan mat? Apay ko maapakibyangan na titawid mo? Saan na bali ata pauitan nak tumat? Di uray man kat sa anak tun nga agtrabaho? Ti saludsod. Pawitan na kanto nga ta. Apay kit din asaan. Tinulungak mat. Imposible asaan nak tumat at tulungan no adan to ni dya abroad. Basta no siyak. Sa anak asigurado iti dayta. Amangan numasayang laang ti daga nga ilakom. Panagkunak kat saan amasayang Adel. Ay ayatan nak ni Julio. Saan nakmat nga ta nga alilawan? Nanang, nasaya at mata nakapasyar kayo. Kumusta kayon? Ayusak laang. Ayan daapong mo. Ada da iti talon. Mapan mo idaayaban. Urayan tayo langan ida sumangpet, nanang. Kaya't kayo pa'y ang makasarsarita. Amuyo ka di? Nang rugi ako na nag-eskwela iti kolehiyo. Nursing ti kurso. Wan gayam. Mabitlaang tayalaan kayo iti meriendayo. Kabayatan ti panagsarsarita tayo. Diyak kayat ti agmerienda. Kanawan rumba nga pagsaritaan ta. Iso mabalin ka di. Mapan mo ayaban daapong mo tada na patag nga ibagak kadakwada. Sige nga rod, nanang. Mapan ko idaayaban. Darasam, katagdardarasak. Anya ti kunam nga ibagam ay Mira. Alaag kung titawid ko, tatang. Itadyo ko man tailakok. Ada pang usarak iti kwarta. Ay, agamira. An-anwam aya ti kwarta. Usaran ni Julio nga agabrod. At damang taltalon iti daduma apas ti dagatayaw. Isaw ti pangalalaan mi iti usar ni Abe nga agadal. Apay nga min apagadalan nyo pay laang. Pagtrabahuan nyo kit di tapno makatulong kada kayo. Ay, may mayat matlaang no makaadal ti anak mo, Mira. Tapno na pimpintas to ti agbalin na masakbayan na. Awan bibiyang ko no pagadalan nyo. Na, Basta itad yung titawid ko takasapulak launay.
Uray dayto yun ti maudi nga iyo umay ko pa ng disturbo kada kayo. Sa anak ton ngagpakpakita kada kayo. Ala, makamu ka nga rod, Mira. Itadmikin ka titawid mo. Tangay agganat kamot amangala. Idintaw si bibiyag kami pailaang. Apay nga'y manugot ka iti pagayatan ni Mira. Kasano pa ya makaadal ita ni Abi? May karkarikatak mat siguro. Handa pa'y maturnong kaw. Ay unay lakat nga minan ti kinapatag ni Julio kan kuana. Agasem, tayo supay ti mang pa-abroad. Imbaga, no saan ta amarigatan iti panagadal ni Abi ay. Talaga anapatpatag ti asawa na, ngam iti siyak nga anak na. Agtrabaho ak apong, tapno matulungan kayo. Hanggang marigatan kalakit de, apawok. Agtrabaho ak, no iti bakante nga oras ko, apong. Oh, ato yung tikid-kid daw ang akwarta, Julio. Uy, talaga naglaing ka, Mira. Agyaman akta sinurot mo ti insing-hasing ko. Sapay la ko, ma. Ta saan nakto aliplipatan, no adda ka ni abroad, Julio. Ikarik, Mira. Pauitan kanto iti binulan. Awagan nakto ka na yun, ah. Sigurado akailiw kanto, no adda ka ni adayo. Wan, Mira. Namnamaem. Kanayon kanto nga awagan. Tiyawanan ba lalaki? Inamabulan ng tinapalabas. Ngam pulos mata na saan ang nagparparik na. Kan saan ko mata na makontak. Anya nga ita. Sayang ti kwarta nga inted mo ka ni Julio. Intaray na tinaglakwam ititawid mong adaga. Amangan matno saan na nagabrod, Adel. Ngamin, saan na akayat nga itulod ko idi ija airport. Sayang ka no lang ti pamasahik. Apay ngamin, anamati ka kankwana. Gaputa ay ayat ang unay ni Julio, Adel. Kat managkunak, ay ayat ang nakmat. Ngam saan matgayam. Nadano ng ti pagbutbut ngak. Nagriingak nga awanan pulos makita kalawag. Nabaybayak dagiti matak. Kinuna ti doktor ini nagpa-check upak. Akasapulan dagiti matak ti maopera. Ngam, awan ba't pangalak iti pagpa-operak? Jakmat kayatan ti agawin iti balay. Gaputa mabainak ama amuanda. Asaanan ang nagpakpakita kanyak ni Julio. Apaman anaala na ti kwarta naglakwak iti daga. Kastoy kadilatan ti biyag ko. Tungpal biyag ka di nga agpalpalama aklatan. Ay na, Abi, apok. Ay, nagpintas kamutan iti dayta ay uniform mo. Agpaiso, apong. Wen, apok. Kat maragsa ka nakparakan ka. Gaputan naragpat mo matla ang ti arapaap mo. Ay, kat, kumusta nga iti panagtrabahom iti pagtrabahom nga ospital? Naragsakak, apong. Ngamin, kahit ko ti trabaho. Kaya naragsakak nga agserbi ka dagiti agkasapulan iti serbisyo. Ay, kat say-saya atem nga ron ti trabahom, apok. Wan, apong. Gaputa para kada kayo kani apong lakay da ito'y abalikik. Syakmat itan, ti makaamo kada kayo. Saan kayo abaybayan? Subalitak, ti kinasaya at yung kanyak. Ay, naimbaglakit din. Ta saan ka nga imala iti inam? Ay, awan namnamaan me iti inam. Hunyag paiso. Kumusta nga tamat itan ni nanang?
Ay, manipod na ala na titawid na. Saanon ang nagpakpakita? Makita tayo paingatan ni Nanang, apong. Ay, no kaya't nati agpakita. Amo na magtipagawidan na. Ay, napasmatlaangan di Chutik. Bumala si Wak dito overpass. Ada kayat ko agatangan apasalubong para kada apong lakay. Kan apong bakat. Ni, at dapat gayam agpalpalama iti dahito yung overpass. Madlaw anak ko orang tikan kanin na. Gaputa nakakutkot tong. Tinasayaat. Ikak iti kwarta. Naynayon akong tiitat ko. Ta mga numabaya kasaan ko ang makita. Nana, ato iti para kada kayo. Kasla. Nanang, da kayo kadidayta. Sino ka? Sika ka din na ita, abi. Siyak, Nanang. Apay mo na nagbalin kayo ang bulsag. Naadanak iti sakit, iti mata. Katawan pagpaoperak. Iswa na bulsa ka. Ayan ti asawa yo. Saan ka di ako na yung agaprot kat ipawitan na kayo? Inalilaw na ni Julio. Apaman anaala na ti kwarta kanya. Saan na nagpakpakita? Apay asan kayo ang nagawawin? Kaputawan ng rupak nga ipakita ka na kayo. Sumurot kayo kanya. Agawit tayo. Anak, mapakawan na kadipay. Pakawanandak, tatang, nanang. Nagkamali ak. Jak inusar ti panunot ko. Ti panagayat ko lang kan ni Julio ti pinanunot ko. Ita, amumaon asan anasaya at dagiti inararamid mo. Wan, tatang. Kat, ang kinawak iti pamakawan. Sayang laang. Tanagbalin kamatan a bulsak. Apay ngamen, asaan ka nagaw-awid? Nalapit na ito'y tinusak, nanang. Mabayinak ngamin nga agparang ka na kayo. Ay, Nasaya at mat, tanasarakan na ka ti anak mo. Amaw kakailiw na ka ti anak mo. Wan, tatang. Katuray may sa ako na bulsak. Kaya't ko ti bumawi ti anak ko. Kaya't ko nga ipakita kan ko na. Ti panagayat ti maysa nga ina. Kaasyan kan tulungan ti Dios dagiti nalintag ti aramid na. Dosaan namat dagiti dakes ti aramid na. No man pa'y makaaramid tayo iti dakes, sapay kuma tadumtang ti gundaway a makamiris tayo, katagbalbaliw tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.